Roštiljem i tortom do ključne pobede za opstanak u ligi. Nenad Lalatović je bio trener mnogih klubova u svojoj karijeri. Kontroverzni stručnjak je poznat po svom vrućem temperamentu i netipičnom pristupu igračima. Tokom svog mandata u Spartaku iz Subotice, Plave je čekalo ključno gostovanje za opstanak u ligi. Igrači su bili pod velikim pritiskom usled slabih rezultata. Zbog grča i pritiska rezultata, ostajali su bez bodova u Kruševcu, Lučanima i protiv Vojvodine. Lalat je organizovao roštilj i tortu za igrače pre ove bitne utakmice, što u modernom profesionalnom sportu gotovo nezamislivo. Međutim, ovaj team building je urodio plodom. Golovima makedonskog reprezentativca Andreja Todorovskog i Jovana Lukića, Plavi iz Subotice su došli do pobede i ispostavit će se ključnih bodova za opstanak u ligi. Rekorder po broju timova koje je trenirao u Superligi Srbije je često osporavan, kritikovan i omalovažavan, ali na kraju uvek sa širokim osmehom na licu i podignutim pesnicama u vazduhu, jer je ostvario zacrtani cilj. U komentaru tagujte osobu koja bi se na ovaj način pripremila za bitan događaj.